Загальнонаціональна хвилина мовчання. Ikdienu, 9:00 no rīta, Ukraina uz brīdi apstājas. Un klusumā piemin tos, kas par brīvību samaksājuši augstāko cenu, atdevuši savas dzīvības par brīvu Ukrainu un par brīvu Latviju. Starp tūkstošiem kritušajiem pilnapmēra iebrukuma laikā ir 3 brīvprātīgie karavīri no Latvijas. 27 gadus vecais rīdzinieks Nikitas Ļadzevskis, 41 gadu vecais Edgars Platonovs un 28 gadus vecais Vitālijs Smirnovs. Pieminam un atceramies. Slava Ukrainai! Varoņiem slava! Dievs svētī Latviju! Воевать, чтобы не просто спасти Украину от русского мира, но и спасти своих близких. Publiski Nikita Ukrainā stādījās priekšā kā Nikita Terēnovs ar segvārdu latvietis. Savu īsto uzvārdu Ļadzevskis plašāk neafišēja. Viņa bērnība bija sarežģīta. Nikita sapņoja kādu dienu dienēt Latvijas armijā, iesaistījās jaunsardzē un aizrāvās ar dažādiem pašaizsardzības sporta veidiem. 2017. gadā pārcēlās uz dzīvi Ukrainā, kur atrada vietu patriotiski noskaņot Harkivas jauniešu vidē. Bija meistars nažu cīņā, kopā ar draugiem nodibināja tūcīņas klubu Nordstorm. Ukrainā bija mīlēts, cienīts un novērtēts, gan kā instruktors līdz pilnapmēra iebrukumam, gan arī kā karavīrs. Viņš ļoti sirsnīgs bija. Ja viņam kaut ko paprasīs, viņš labprāt palīdzēs. Bija laiks, kad es strādāju. Meitenes nevaru izņemt no bērnu dārza. Nikitu paprasīju, viņš visu laiku palīdzēja. Как дела? Не хватало вот этого, что есть у всех. Любовь там матери, любовь отца. Так как я рос в детдоме, этого больше всего, наверное, не хватало. Например, у всех есть детские фотографии, да? У меня есть только одна детская фотография. Это с детского сада. Все, больше их нету. Viņš teica, ka viņš uzauga ļoti sliktos apstākļos, kur bija apkārt vardarbība, alkohols, netīrība un bats. Un tad, kad viņš nonāca bērnumā, tad tā dzīve viņam pa 160 grādiem погрезалась uzreiz. Uz pozitīvo pusi, jā, pilnīgi noteikти. Я з Микитою познайомився приблизно у 2010-2011 році. Він був підлітком. Йому була цікава патріотично-націоналістичний рух. Я тоді переїхав з Білорусі в Латвію. Була ситуація одного разу в нього, яка, я думаю, трішки сформувала його, ініціювала як чоловіка. Безпосередньо в нього була така вулична сутичка з людиною, яка старша. Це був такий політичний опонент. Він тоді втік. Я кажу, а чому ти втік? Тому що я побоявся. Я кажу, страх – це нормально, але в тебе є ніж. Чому ти не скористався ножем? Я йому пояснив, що в тебе нікого немає, зокрема тебе самого. І тобі доведеться відстоювати свої ідеали до кінця. Також він не закинув його практикування з ножем. Тобто він зробив з цього цілу школу і передав свої знання. Молодь орієнтується на нього. І це той мінімум, який ми можемо віддавати як пошана для таких людей, як Микита. Viņam ļoti lielu elementu viņa personībā izveidoja tieši jaunsardze. Un tas atkal ir Latvijas nopelns, kad šāda iestāde, kustība, kas nešķiro cilvēkus ne pēc kā, ka viņa eksistē, jo viņa deva Nikitam kaut kādu cerību un iespēju uz nākotni. Kad bija jau 14. gada, restīvi šis hibrīdkarš sācies, tad viņš jau tajā brīdī bija nostājies ļoti izteikti Ukraiņu pusē. Un viņš teica, jau skolā viņš bija runājis par to, ka vajag Krieviju uzvarēt, vajag Ukraiņiem palīdzēt un tam līdzīgi. Un tad skolā viņu jau bija dēļ šiem izteikumiem skolotājs bija kauninājuši, tur saukuši pa mazo nacistu un vēl visu kaut ko. У меня было 2 друга в Харькове, которые
предложили мне приехать просто в Украину, в Харьков. Я там вступил в нацкорпус, и потом я уже вернулся в Латвию. У меня были проблемы с полицией безопасности там. На тот момент еще было вот это настроение, типа, что азовцы нацисты, все, что с ними связано, это плохо. Потому что было телевидение российское же, и там постоянно же говорили, что в Украине одни нацисты, азовцы нацисты, убивают детей. Вот, наверное, после Мариуполя. Вот сразу как-то изменилось настроение в хорошую сторону. Теперь азовцы — это герои, что это просто супер-мега-войны. И теперь они начали относиться и к Украине по-другому. И, на самом деле, Латвия очень много делает для Украины. Ko viņš jums teica, kad skaidroja savu izvēli doties aizstāvēt Ukrainu? Viņš man vienkārši teica, ka ieškārot un viss. Tas man vajag, un es aizstāvēšu Ukrainu, lai Latvijā arī būtu viss labi. Сам приезд, наверное, даже в Украину, то, что человек уехал со своей страны, да, для него все понятно, все комфортно было, и по зову сердца он понимал, что братский народ требует помощи. Он, не задумываясь, отказался от своих, возможно, мечтаний каких-то, да, и целей о хорошем будущем в Латвии. Он приехал помогать в нашу страну. Viņi praktiski arī uz šiem brīvprātīgajiem, kas bija savākušies, izveidoja šo jauno vienību Krakens. Un tad Nikita piedalījās šajās Krakena operācijās Harkivas apgabalā. Piedalījās arī Hersonā, un tad jau pēc Hersonas tad viņš jau uz Bahmutu jau devās jau kā 3. atsevišķās triecienu brigādes. Познайомились через інтернет. Уже на початку зими перший раз зустрілися в Харкові. Він мене запросив до себе, я до нього приїхала. Їхала потягом з пересадкою і везла йому з Макдональдса чізбургери, тому що Макдональдс в Харкові не працює. Він хотів 2 чізбургери. Ми встигли заручитися через буквально місяці-2. Але він не питав, так чи ні. Він сказав, варіантів немає, тільки так. Ми встигли з ним побувати в Латвії. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось, як там приймають українців. Мені було дуже тепло там. Viņš daudzkārt arī minēja, ka viņš, protams, skumst pēc mājām. Tad, kad viņš uz Rīgu tieši brauca, tad viņš teica, ka pirmā lieta, ko viņš izdarīs, būs ieies Rimī un nopirks kokosriekstu bulciņu, jo viņš teica, ka tā esat vienkārši top bulciņas. Tad mana sieva pasteidzās uz priekšu un uzcepa viņam kokosriekstu bulciņas, lai būtu tāda māju mīlestība. Безусловно, латвиец был личностью настоящей, которая вписала себя в историю нашей страны. Mēs runājam par ļoti daudz lietām. Bet tas, ko viņš centrālā tā doma caur visu, kas tur strāvoja, bija tāds, kad mēs nekad nevarēsim piedot to, kas ir izdarīts, kad nekāds īsts miers nav īsti iespējams. Tāpēc, ka tās pārliecības brigādes vienkārši to nepieļaus, viņas karos līdz atkaros. Ja? Un, tāda bija tā pārliecība. Nikita zaudēja dzīvību pildot kaujas uzdevumu 2025. gada 13. maijā Luhanskas apgabalā Svatavas rajona Novovodjanskas ciemā. Es viņam rakstīju 11. maijā, 14. maijā man jau paziņoja, ka viņš gājis bojā. Tas bija ļoti grūti. Pieņemt nevaru to. Більшість нашого суспільства не зробила стільки, скільки він зробив для нашої країни. І віддав за неї. У нас в Латвии с патриотизмом все очень хорошо на самом деле. И если вдруг начнется реально вторжение, многие латыши возьмут в руки оружие и будут воевать за Латвию. Поменялось ли мышление у тех русских, которые еще остались постсоветского пространства? Нет, прям
очень много будет людей, которые будут там наводить ракеты и вот всем вот этим заниматься. И от этого не избавиться уже. Это избавиться только тогда, когда мы вот прям их всех вытолкнем в Россию. Tas, ko es viennozīmīgi varu apgalvot ar pilnu pārliecību, bija tas, ka viņš Latviju ļoti mīlēja. Viņš teica, ka, ja sāktos Latvijā kaut kāds karš, viņš lektu savā mašīnā un brauktu šurp. Я все равно, когда скучаю по Латвии, скучаю по друзьям, по сестре скучаю. Я бы с удовольствием приехал в Латвию, навестил бы сестру, увидел своих племянниц, которых я уже почти 8 лет не видел. Они уже, наверное, выросли, большие. И хотелось бы приехать вот просто на родину. Но пока нету шанса. Нужно закончить эту войну. Как закончу войну, обязательно на какой-нибудь месяцок вернусь в Латвию. Sabiedrībai ir jāredz, ka mūsu starpā ir šādi varoņi, ka mēs patiesi, ne tikai ar politiskiem paziņojumiem, bet cilvēki, patrioti ar savām dzīvībām, aizstāv gan Ukrainas, gan mūsu brīvību un neatkarību. Bet jums arī ģimenē sanāca zaudēt tēvu, vai ne? Viņš palika galveno vīrieti mājās sanāk. Jā, tad man attiecīgi bija 7 gadi šajā laikā, un Edgaram 10 gadi. Jā, Ilze bija pavisam maziņa. Protams, tas bija smags posms mūsu dzīvē, un es arī nedomāju, ka 10 gados var pēkšņi kļūt par atbildīgo vīrieti mājās, un tas tomēr ir vēl tāds maza zēna vecums, bet, protams, Edgaram tas arī bija smags periods, tāpat kā mums visiem. Nesabrukām toreiz, un arī šobrīd mums jāturās, jāmēģina dzīvot tālāk. Un, jā, šie dzīves sitieni viņi ir smagi, bet no vienas puses viņi arī mūs padara stiprākus. Vēlme rūpēties un aizsargāt savējos. Tas bija Edgara Platonova dzinējspēks jau kopš mazotnes. Rūpēties par mammu, pabalstīt mazo brāli, sargāt māsu. Edgara rūpes un aizstāvība neaprobežojās tikai ar tuvāko ģimeni. Tāpat viņš rūpējās arī par saviem draugiem un cīņu biedriem Ukrainā, un galu galā, upurēdams dzīvību, viņš sargāja mūs visus te Latvijā, jo mēs visi viņam bijām savējie, un viņš vienmēr paliek mūsējais. Viņš, piemēram, kad sāka mācīties Rīgā, strādāt Rīgā, tad pirmie kārtīgi ienākumi bija, viņš palīdzēja gan mammai, gan finansiāli, gan citādi. Es atceros savas pirmās reizes braucu uz Rīgu, kad man viņš iedeva kādu kabatas naudu, un es priecīgi nezināju, kur likties. Es atceros to dienu, kad Krievi iebruka Ukrainā. Tieši tajā dienā es Edgaram pateicu, un mēs tieši tikāmies, iedzērām kausu alus, un es viņam pateicu, ka es būšu tēvs, kā pirmdzimtajam. Tad mēs pasēdējām, pārunājām. Protams, tajā mirklī arī bija lielais satraukums. Bāžas, protams, ka bija mums abiem par to, kas notiks un kā tas varētu izvērsties te Latvijā. Bet vismaz toreiz es šobrīd neatminos, ka viņš būtu teicis, ka viss krāmējam somas un braucam. Ja? Tā arī nebija. Septembra sākumā viņš teica, ka viņš apsver domu doties uz Ukrainu. Es nemēģināju viņu atrunāt, bet mēģināju saprast to motivāciju un varbūt tās piedāvāt skatīties te kaut kādas alternatīvas Latvijā. Viņš bija bankas darbinieks, labs bankas darbinieks. Viņam tas padevās. Pēdējā laikā, kad runājām, varēja just, ka viņam kaut kas viņam līdz galam neapmierināja. Pārvērtējot visu savu dzīvi, savu sūtību, savu vispār idejas, tā filozofiski paskatoties, kāda jēga tad mums katram vispār dzīvot un ko mēs varam dot no savas dzīves un kā viņu jēgpilni nodzīvot. Es domāju, šīs bija tādas iespējams viņa pārdomas, kas arī tad saliekot visu kopā, viņš visticamāk arī nosvērās par labu tam, ko viņš ir izdarījis. Šis ir bataljona karogs, ja es pareizi saprotu, jā. Šķiet, viņš bija 3. brigādes 2. bataljonā. Man tas bija šoks, kad es uzzināju, ka viņš aizbrauca. Es nezināju. Viņš rakstīja, ka gribas izdarīt kaut ko jēgpilnāku un apnicis deldēt krēslu bankā kaut gan tas viņam labi padodoties. Tas arī ir viņa tāds dzīves maksimālisms. Viņš arī neko nedarīja tā, capļapi. Ja viņš gāja, tad viņš tieši gāja šo 3. triecienu brigādu, ne jau dalīt pārtikas paciņas. Наша дружба зав'язалася з першого ж дня. В першу чергу я запитав в нього мотив, чому він сюди приїхав з іншої країни. І мені дуже сильно сподобалась його відповідь. Він каже, механік.
Вас кацапы обещали взять за 3 дня, а уже 24-й год, и они вас не взяли. С 22-го года. И говорит, а нас они возьмут за 1 день. Моя мотивация в том, чтобы здесь их остановить, и чтобы они больше туда, к нам, в другие страны не пошли. Я тебе, говорит, повторюсь, механик, в том плане, что мы маленькая страна. Я, говорит, видел, что наделали в Буче. Представь, что я, говорит, вы как-никак братья, и что они сделали с вами? А что они сделают с нами? Эдгар, друже, а так ты, получается, комиссию проходил там, в Днепре? Переживал, чтобы деньги Все не тратить. оплачивали. С поездом туда, поехали, как его, военкомат. С военкоматом, там, чуваком из этого военкомата поехали медицинское. Это все оплачивала третья. Третя штурмова. А як морально, як ви бачите, чи ви були щасливі? Ні, він не був. У нього в глазах була печаль. Печаль была в том плане, что вот он приехал сюда, наверное, для того, чтобы, это мое мнение, чтобы изменить свою жизнь полностью. Он говорит, с вами весело. Вас, говорит, бьют, стреляют, а вы смеетесь. Говорит, что вы за нация такая? Вот и все. Печаль, у него была печаль. When Edgar first showed up, we were already in our own unit training. There was guys from Latvia, there was guys from Estonia, America, Canada, Germany. There was a bunch of us. We see this guy coming down the gate, and we kind of all looked to each other like, gosh darn, that's a big boy. And the first thing I said is like, oh crap, guys. I'm like, we're straight up infantry, stormtroopers. And I'm a welder. And Roger goes, well, I'm a drone pilot. And Edgar goes, it's okay, I'm a banker. We're gonna be fine. So we worked on tactics, and he became one of the better ones that was civilian that came into the military. I'll still never forget that, him going from banker to soldier in the matter of 3 weeks. It was a very good change to see. So I had a very extremely high temperature, and I was pretty much down and out for the counts. And I kept on finding little cookies and bottles of water next to my infirmary bed. And I'm like, who is bringing me this stuff? And then one time when I was wrestling around, I catch Edgar's putting a blanket over me, and I was like, hey buddy, thanks, and he made sure I was, I had food, I had water. We all kind of started talking, and going from there, we all started training together, and we bonded. We all became brothers in that time. Edgars gāja bojā 2024. gada 25. decembrī, pašaizliedzīgi cīnoties pret Krievijas okupantu armiju Novojehorilkā, Luhanskas apgabalā, Ukrainas bruņoto spēku ārzemnieku leģiona sastāvā. We just got done getting assaulted 4 days in a row. One of the days that we had tanks up on us. I know that, and then they sent ground troops, and it was the same day that I was injured. I ended up getting shot. Got very lucky, and during that assault, we lost a lot of casualties. We had a lot of injuries, and as soon as I got to the hospital and I was able to get to a cell phone, I started texting. All I know is from what they said that there was a capture and quote-unquote execution. Це він подарував, бо він собі купив, а він в плечах був такий, у нього біцепс, був такий великий дядько був. І вона на нього була маленька. Він каже, на, це мій тобі подарунок. Так що, і вона постійно зі мною. Постійно, де б я не був, вона постійно зі мною, вже така потаскана, але це мій талісман. A lot of us don't see the world the way it used to be anymore, and we want to make it change. And he was a strong supporter of that, and he believed in that, and he died doing it. How do I feel? I catch myself thinking about that day every hour of the day since then, and it's not strong, but I feel angry. I feel patience is wearing out, and I feel that this all needs to stop. Ну як? Як ти будеш почуватися? Дуже важко. Але я тримаюсь, тому що є діти.
Це моя мотивація. Це мотивація кожного батька. Я розумію, я хочу, щоб. Я не хочу, щоб мій син воював. Я не хочу. Мене покійна матір казала, що коли Росія напала на Чечню, вона казала, знаєте, як мені? Сину, дай Боже мені не дожити до того часу, коли Кацап нападе на нас. Вона як воду дивилася. Bet tas viss vienmēr tāpat licies, ir tā kaut kur tālu, kaut kas, protams, briesmīgi un šausmīgi, bet nevienā brīdī nav licies, ka tas var būt tik tuvu. Mana tūlīt 5-gadīgā meita, man saka, ka viņa uz dzimšanas dienu viņa joprojām tāpat aicinās. Bet tā jau, protams, es domāju, tas ir, lai arī bieži satiek, tas tomēr nav tā kā, viņiem grūti ir, man liekas, saprast to, ka tas tā kā nekad vairs. Viņš, kad mācījās 5. klasē, es viņam teicu, tu varēsi par dzelzcenieku mācīties Daugavpilī vai par atslēdznieku, es domāju. Jā, viņš teica, nē, es iešu armijā jau 5. klasē. Un, kad viņam bija tas visas burtnīcas, matemātikas, latviešu valodas, tur pašas pēdējās lapas pusēs viņš tā atšķira, paņema to brīvo un uzraksta karavīru, uzzīmē tanku, uzzīmē automātu. Viņš vienmēr tas jau tāds liktenis viņam bija laikam. Vitālijs Smirnovs dzimis un audzis Līvānos. Palīgā Ukrainas bruņotajiem spēkiem cīņā pret iebrucēju devās 2022. gada augustā. Sāka tieši ar Azovu bataljonu, kur kaujās par drosmu arī ieguva pirmo apbalvojumu. Vēlāk cīnījās Ukrainas Nacionālajā bataljonā, bet no 2023. gada maija Starptautiskajā leģionā. Par sasniegumiem saņēmis dažādas apbalvojumus, tajā skaitā arī no Ukrainas galvenās izlūkošanas pārvaldes. Ukrainā augstu novērtēts kā karavīrs. Viņš pabeidza Aluksnes kainieku skolu uzreiz, un pēc tam viņš pie Mildas pieminekļa stāvēja tajā ļoti vērtīgajā un tādā cienpilnīgajā vietā pie Mildas pieminekļā, tajā smukajā formā. Mēs uzsākām dienestu kopā 15. gadā un kopā arī devāmies uz štābu bataljonu, uz Godsardzes rotu, un pirmo stundu es kopā ar viņu godam aizvadījis pie brīvības pieminekļa. Vai tu atceries to dienu, kad Vitālijs pateica, ka viņš dosies uz Ukrainu, vai viņš atklāja to? Priekš manis tas bija šoks. Viņš sāka stāstīt par to Azovstaļu, par Mariupoļu, par to ielenkumu, kur ļoti daudzi karavīri un civīlie palika pilsētā. Viņš teica, jāsataisa kaut kāds koridors, lai varētu izvest civīlos un lai izietu arī karavīri no Azov. Es izglābšu tos cilvēkus, kuri ir Mariupoļā. Un viņš teica, ka grib savas zināšanas lietot Ukrainā, palīdzēt un tad paskatīties, kā viņam iesaka teikt praksē ar to teoriju. Він зайшов разом зі своєю командою, зі своєю групою. Відразу це теж були хлопці з різних країн. Вони дуже класно інтегрувалися в нашу роботу. Ми займалися розвідкою, розвідувальними діями, диверсійними діями. Це були доволі складні задачі в складі групи спецпідрозділу «Тимур» Головного управління розвідки. Але його фаху, його рівня досвідченості вистачало для цієї роботи з головою. І командир бригади тоді просив мене, щоб я обов'язково брав на наради Віталія, тому що він справжній професійний військовий, він міг безпосередньо як вийти в поле і там зробити роботу. І він міг все це доповісти так, як потрібно, в повному обсязі. Навіть спочатку шокувало командування бригади, що є такі спеціалісти. Він був таким і неформальним, і справжнім авторитетом для цієї групи. І коли він казав, ми робимо так, то його група робила безпосередньо так, як він каже. І потрібно розуміти, що це доволі
специфічна робота з, скажімо так, чоловіками, в яких у всіх є попередній бойовий досвід, які всі амбітні, всі умовно альфа. І він все одне це все дуже якісно контролював. І з його групою було працювати просто в кайф, так дуже класно. А ви знаєте, що люблять робити латвійські хлопчики в Азові? Зараз побачите. Sveiciens 35. 18. novembrī no Azov. Vienreiz atgriezās mājās. Te izgāja rehabilitāciju, viņam bija tur pa pusgadu 3 ievainojumi. Viņš teica, ka viņš brauks atpakaļ. Es teicu, tu biji ellē, tu zini, kas tur notiek tagad. Tu brauci pirmo reizi, tu nezināji, kas ir fronte, kas ir karš. Un tagad tu zini, tu atkal brauksi. Viņš teica, jā. Bet viņš aizbrauca, viņš pirmo reizi brauca ar tādu iedvesmu, bet otro reizi viņš atbrauca ļoti tā kā ieslēgts sevi. Viņam laikam, viņš jau zināja, kur viņš brauks. Vitālijs Smirnovs kopā ar saviem cīņbiedriem, Igaunijas, ASV un Baltkrievijas pilsoņiem zaudēja dzīvību 2023. gada 1. oktobrī Limānas apkaimē Donetskas apgabalā. Мені прислали відео, нашого пункту дислокації вже не було, він був повністю розтрощений. Це були розкидані цегли і горячі автівки навколо. Я відразу повернувся і ми почали ексгумувати тіла з-під завалів. На жаль, ніхто не вижив з цієї групи. В ту ніч, звісно, що це було сплановано заздалегідь, і нас до цю інформацію здали колаборанти. В цю ніч цей пункт дислокації був атакований 2 шахедами протягом 5 хвилин. Тобто був один і після того десь через 5-7 хвилин ще один. Що зазвичай робиться для того, щоб повеличити кількість втрат. Es zinu, ka arī māsa pēc viņa nāves pieņēma lēmumu iestāties Latvijas armijā. Jā, kad bija bērns, viņa teica, es stāvēju kapos un pieņemu lēmumu aiziet armijā. Viņa teica, es gribu Vitālijā vietā tagad aizstāvēt Latviju, un ja sāksies karš, es to mammu apsolu, ka es nekur neaizbēgšu. Es palikšu un darīšu visu, ko es varēšu izdarīt. Вони тут були не за гроші, не за нагороди, а за покликом свого серця, своєї, скажімо, крові, тому що вони розуміли, що тут вони можуть зупинити цю навалу, яка загрожує їхнім країнам в тому числі. Es gribētu aicināt visus Latvijas iedzīvotājus nepagurt savā atbalstā Ukrainai, jo Ukraina patiešām izcīna mūsu cīņu, un ja mēs negribam, lai pie mums arvien vairāk būtu kapu kopiņas un nedod Dievs arī kara darbība šeit, tad lūdzu nepagurstam savā atbalstā Ukrainai un turpinam šo labo darbu. Kaprāls Vitālijs Smirnovs, ziedojis ir Ukrainas uzvaru. 1945. gadā čekisti nogalināja viņa vecstāvu Juri Rudzāvu. Vitālijs savu dzīvību atdeva ne tikai par Ukrainu, bet arī par brīvu Latviju un brīvu Eiropu. Viņa cīņa nav veltīga. Mēs turēsim Vitāliju piemiņā, un mēs turpināsim sargāt savu un mūsu draugu brīvību.